ठौ भारतीय आरके नारायण सुयाटोपट्टि छफु बाखौ जना हो या आरके नारायण भारतीय 20औं शताब्दीसम्म नाजामा साहित्यकार ख सन् 1906 साले भूमि वेक 2001 साले चेन्नई भारतीय मन्ट वेकलन सुयाटोपो लले रोड नाङो बाखा ठौ पन्तिनो खठो बाखा त नेपाल भाषा फ्यालाटमा नरसागर श्रेष्ठ खठो बाखा नेपाल सम्बन्धी 1143 कौलया नोली लेपटी प्याव्या छु बाखा ख न्यनादिस बाखा लले रोड बाखा टुक्टा सुरु ला बाटनी डामा तयाल टोर टक म्यालगुडी म्युनिसिपालिटी अड्डा दुटयु ख यको मुनुटे समस्या ठुके उगु लागि त नक्सान जुयाचुङ मरो व उल्कन हंगु दिएवा नगर नमखो छु लुए वल तास वो लुए गोन चुरीमा वने चुनी छु जिलिब ठहे तनाउनी ठुव फर चीज फस खनिया मरेका पिका यंगी टोटो न लो बावल तास वो लख ठमेशा लकया गनिउनीमा अनिया हुनी वो नगरपालिका अड्डा लिउने चुनाचन देश बेलायत 15 अगस्त 1947 स्वतन्त्र जुसियाले नगरपालिका न्युनी वया जायना हल देश स्वतन्त्र जुल हिमालय ननिसे केप किमोरिन टक्क वो दिन लस्ताई दिन ल टोडंग नख हनिमाग दिए जुल वो दिए र जात्रा ठाई मानेना इतिहास वेट चयाटेको छौ टोडंग ज्याजुल जिगो नगर परिषद ठुटा छको प्रेरणा रूप काल नगरपालिका ठो जात्रा माने याटले बफना यचुकल ठट यचुकु व पिचकु जाय त ठाठ से ट्वा वेकल अनचोपे मनो त टस्के मनो निसे लेटा या ट्वा वेका ठठ टले दुगु बाजन थाना जात्रा बोटिका वल नगरपालिका नाय बरन्ड कोए पाकेसुया चिस्न टामरे कटाल ठो टोरंगे लस्त हन्ट चिस्न यामाग जायात्म वनापा चुना चोपे नगरपालिका छमनिम दुजटेस वइगु मिखा खोबिन खन व युद्ध भले स्पेन्ट त बाणके सिलो आपर्ति आउ ख अले ठो नगरपालिका नाय जुटा व यक्वे त्यो फुन ख ठो आफ्ना बाख थे जिरमुल आ छिटा ठुके छु सफु मरो आइगो जिगु बाख पटि च मेखथा का नाय लेटा टाउटक चुरी मफ्त छौ वा लिपे गुट भ्याट खमले नाय पाजो तस्के नुवा कोटुंकल जिङवटा निनी टे नाफला वना जिटा ठो देशमा प्यावे छौ बुखपटी बुख चुएको लागि हरेक इन्च निटका दाम पियो लापटी क वपटी जिगो छिगो इन्च बुख प्याव ठुकेना नगरपालिका कृपा पात्र जिटा जिटा अफ ल जे वे अड्डा इले बिले दुहा प्या जातना वे खास वेबले वे मन तस्के कोहिंका चुङ जिङवटा मुनियस चुनिए मुफ्त नाया बाजु सुमुक्ते जुल वन लिसो बिल जिसा गुलिया मा ख उलिया मुफ्त जि हाक्न न्यना सो अपोया मागो तजा टोरङ लस्त इ अन्त सुये मरो वो फेटना तस्के चिन्ता कयारल वा ठनसो जि टोरङ जायातना व नगरपालिका विशेष मुजे सटल अनु व नुचु न बिल इमसा छकला पुक्क लव पार्के स्वतन्त्र लस्त अन्त सरकारीकरण यागु कोच त इमसा बजारी छको कुने चुङ पार्क ठो जान्याकल ठो पार्क त नापा कोरोनेसन पार्क टाइउ ख गुमजुजे राजा पिसेक ना ठो पार्क ना कोरोनेसन पार्क टाउ ख उद्योगन जको सिउ ठो मार्ने भिक्टोरिया बा जुजो अशोकिया राजा पिसेक जुइपो ठुके स्नान चिटा टाउ खनमरो फुनाङ साइनबोर्ड लिने थना गल्ली छटा लिडर गाटल तासा उइको ठासे नुग साइनबोर्ड यखया हल थनी निछन ठुट हमारा हिन्दुस्तान पार्क टाउ याद मेग युवा ओलियाउ क न्यावन मफ्त पुक्स्या ठठक छेन न्यनजङ लैना महात्मा गान्धी नाटे माथ्यो चागो वडे दुजटे स ठो नाटेको प्रस्ताव भया छ मेपे खुम दुजटे स ठ छेन न्यनजङ लैना नेहरू लबा नेता सुभाष चन्द्र बोस लटेउरका प्रस्ताव भया छ दुजटेको डटेल बाप प्याव्या छ जिडल गुले गुले ग्याथे चुकथेने जुयावयो छने दिने इपि लइगु खलादेगु नम्बति ल्यावयो छौ इले वया नगरपालिकाला वेट हेन्जल पिंगो लैना छौहे नाटेउर गान कोच त ठोकना जी तया दक्षिण प्रजातान्त्रिक देशे व देशभक्ति दुगु देशे न निपु लैना छौहे टेगु गुब्लेन या जुगु जामो हो बाचले बठैगु लिचो प्याउल नगु नाम व देश मसिके मुफे मार्केट रोड नर्थ रोड विनायक मुरली रोड व मेमेगुना तनाम एमुक ठासे नुनु ना वल छौहे ना पिठा टक्न तयाटो खण्ड त वो ना मन्त्री टे वो सहायक मन्त्री टे वो कांग्रेस कार्य समिति दुजोटेको नाम तया हल ठुकेना दिसे यक्वे जामछना वल चिटिपो उजाउ ठासे छना चुन गन वो पो चुनिगे मो मुनुटेस ठ गन्चुना चुनको टक्न ट्यामो फ्यावल पिने ओपी मुनुटेस थन हो अनु हो उके हो ठुके हो ट्यामो त वो दे छौ गुठे जुल गुगे ठगो सीमा छि अर्थात ल्यान्ड मार्केट टंकल नगरपालिका नाय पाजन ठगु ज्या सन्तोषे सासला त ठठमा क्रेटार जुल ठोक टाउटो चनि मुफ्त व हाक्न ब्याकुल जुल व नुगु जामालेको सोल
लोले बिस्तार वा बजारे छको कुने झ्वाटा डौ ज्याजन वो झ्वाटा ठुल ना जाकी वे बारे मनुटेसन यिनकन टके मयाकल वे त स्वेटर टकन मोयाकल वो नाय भाजु लुमिङके बम भाजु फ्रेड लिक लोले ख वो बजारे बिस्तार वे नाम याउ ख आउ डेट गान्धीनगर टका हिकी टुंगल ए जुग्नी लोले झ्वाटा अनगुगो हालटेन तयार टे फै मक्त नगरपालिका दुअटेको फुक्कुसिया छौए मट वो झ्वाटा लेन्थना छेउ कोचत आव झ्वाटा जंग पसित बया विले वाफै वइले डिग उठाजुल कनेकन सुटे नगरपालिका झ्वाटै त आका झाका आक्रमण याठे याना मुनुट मुना नाय भाजु झ्वाटपाके वना वो झ्वाटा चाका हिक चाहेलिक जाइट इमसा मोटी तल वो झ्वाटा इपिन सुया निगो फिट तजा वो झ्वाटा सिज लि व मेगो ठाटो नाका ढेका ट उज्यातन इमसा खाली ठयजको मोटी तलकी छौ टरंग बल्लाको प्रस्ताव पास आउजुल तो प्लाम राजनीति झ्वाटा याउके कोठल फै आइमसा ठिकल के थोला च्वाफ गोठे बल्लक ढेका ट उज्यातन आइमसा चाकल के बेराइट न थन जोग बिना ठपिन त ठकाको कुट आउज्यातन इमटा ठगु प्रस्ताव बल्लक जको ग्वाले त ठुके इपि ले छौ भागे बममुइका टोस्त याट न तयार छ छाडा इमसा फ्रेड लिक लोलेको यक्को इतिहास पिनि हेर्नुको ल वो छम अतिला युरोपिय दुःख व नादिर साइ मिलेना ट मनको गुमेस्ट माका भिलिएको थ्रोटले से स्वागा ट वो हिन्दुस्तान टे तरबारी भरे ठौ कब्जा ट्याट ल सुनान भटिच सोटे व इमटा बममुइका वा मिचाका नस्तेना छै वे टुटी फफु वपि बाहेक सुन हिन्दुस्तान टेट व अनमोडर्न मया मुनु त ठाउ निकन अनुवया या मा जाटोता छट चाक हिक चुना जामरेक चाहला चुना इमसा छुलमुची द गठियाना सोयना चुनतै थे चुना वो भद्र पुरुष निपल हाल लिउन त्या ठग पिटी तरबार लेखना डेपाक सोया गिजे या थे याना निला चुंदो तन उली संकै या गल्लो मुरुकी इतिहास वठ्या ज्ञानपुम तान सा मे मरो उइको टाठ्याइ खिपा सुइले शरीर कुएचंग भागे सुका टग बन्दुक न्यनी कपा टोफीको दुगो नक्कलिस टुइगो वेस्ट कोट छठा मड्डीको सुयाचंग मिका फुक्क बेलाटिया इतिहास न्यन वे इमसा ठ बाजे बजे पिन्ट वो ताना साहना बिउ दुखल्लु मंका व इमसा सोयागो दुखल्लु मंका ठग म खाकल नगरपालिका अड्डा झ्वाटा चिकित ठेकटे त इनापेट झिन्नीमा मयाको ठेकदाटेसँग झ्वाटा चिकित मागो टेबे अनुमान अड्डा पेसे त ठो जाया त नेरो टेउ मागो ल ठुकी दुने वो झ्वाटा चिका गाराटया नगरपालिका तक हेट मागो टेउ दुठेका ता हुलो नगरपालिका छिन्दुने वो झ्वाटा गठियाना न्यंके फैटेको एमी चिन्ताइ विशेष ल नाय भाजन बिचाना जित टाल ठो झ्वाटा छन्त छा मयो छ ठो झ्वाटा चिकित टेबका मुक्सा वो छन्त बि फ्यान य नगरपालिका नायाट वे जुलरका मुटी तैगो आला ठय वे जुला ठिठा मुटी तेमल जे ठुफुक जा आ छौ शुद्ध लगानी सा किताबना ढाके ठो झ्वाटा लिक्या मेठा यिङट न्याडो टुसा जिसियो ठेकदाटे सम माउस्या अपोट भइ हिसाबना तौदो जे ठुके ढाटो खुद्रो मी फैला सुंगु टन ढाटो मिबले छु टेबल अवश्य वे जे फैट ब्रिटिश म्युजियम वा वेस्ट मिनिस्टर त मिफु ठुकेना ठो डे जुन पिका चुनको भुखो पोए जहा टोटफु नगरपालिका प्रस्ताव पास ना झ्वाटा चिका यिङको जाजित बिल ठो जाइ लागि जे ताहकको योजना डेका जिम सुस अबिट यक्को ब्याज बिरका विके ठेवना ट्याकया झ्वाटा सेंगा लिकाट जि नियम जाम टट्या जि जामटे दुठी दना ठटिया अठिया टका टटसमा उजन ब्याजना इमसा ठौ जाव बनी खुटा इले जग टिकल अले कने खुनसुट नापा या झ्वाटले के गबल इपे कोपाल दैको ठासा हिपि ख गुपी मेपी दिगो गुयाको छागो सिन्टेना लाय मसल बला पि ख जिमसा चिन्तको जायना झ्वाटा लिरङ काट हो जगित कुचको चैना एमटा उकि ठुकी छ्वे पट एसा झ्वाटै त इकि टिके संकि मुक्त ठटिया जुसा बाचे दुनि जिल्ला कंकाले दुई जिल्ला फोगी जिट गान मटिउल जि जिल्ला मेजिस्ट्रेट के निफु पिपु डायनामाइट मुके उजं कया उथा केरे ना बिजुली जुरे ना अले वो झ्वाटे लाटुटे मुसंक झ्वाटा डिका त जग वो झ्वाटा अलग याना अनलिपा सुनु डेका ने वो झ्वाटे त जिगो छेठेंको पट ठुकी लागि विशेष खन डेका त वो मेटे संसारीको गाडी व्यवस्था या मल मार्केट रोड वो झ्वाटा घटना यंगिरका योजना डेका वो गाडे ल्युल्यो होल होल मनु त निलिमास्टी वयो खटाना ल्युल्यो या सिक्के तानो इलाइम छ ठया मागा एया मागा घाट टसन उजन बियाचन गुजी बिमाउ ख छटानी त चिब्यागु लेबा चिगु चोके ठिनिबले उजागु जामछिङको ठासे सर यफिया झ्वाटे त उख्न संख्य मुजे ठुकिन संख्य मुजेगु अले ठुकी याना न अन गाडा साइकल व मोटर जाम न जुल जिगो छे ठ्यामले खौसे चुनगुल ठोछो निने खनिगो मंगस खरका जि पोंगका
चाने जी सरके छको कुने वना सोइबले वो छाटा हाकना ग्वारला सरकटे नौ सोया चोन हे तो सोया जिगो मन पटी ज दासना होला अले वेटा जी दया छसमा घमण्डी अभिमानी साम्राज्यवादी ख गुके लिचो आ भोगे नाचुना छ ट्यास कागे साउ गोब्ले फ्लासी देमको न्याटी जुसा वेटा जी जु ची खाउ छेटे फट वेगो छ व बो न्यन्चुङ टरङ कोठा पाकी स्वागत आसा बाकी सरेट प्याउनीको लुखा लेन पिन्टको प्याउ एक तया कबेर लेन एपि मनुटेस ठटिया टका छटिया बिरोरिया आउस मता ए ज्या जी इपिन लिसे कृतार्थ जीमा तो जायता सुब्याबिया नगरपालिका प्रस्ताव न पास त जे ठुट ठगो बुखपटी छोया अले झ्वाटै टकया जिगो इन्चे बुखन छोया छवालिपा नगरपालिका नाय जिगो छे टोमया खुङको ख्वाट्या होला जे वटा झ्वाटी छाटी फेटुका वडाल छङलाई बाला बुखमरो जिसे वो झ्वाटै टकया छु ख बुखपटी मोछोसा जिउ ख कासो टका व यक्को टेलिग्राम केन एपि हिन्दुस्तानी यक्को इतिहास समाज देश छोया आउजातन फुकसिया छारा लिकावे बिरोरी आउजातन जे फुक्स्ट नेसर यफे बारे दिग प्रमिट नाटो आउजातन आजको लोलेको इतिहास वारेन ह्यास्टिक इल्याएको लोले ख तो छाटाइमा फ्रेडरिक लोले सैनिक गभर्नर ख गुमेस्या 1857 सिपाही विद्रोह ढुका थन वम जातन व थनचंग गुसेंगा मेलगुरी डे बसे याउ जातन हिन्दुस्तान ने डक्कसवे नापा सहकारी निसंग जान वह याउ जातन वो सरियो खुसे टपना लय ढोडेका ल बुगेना डोची मयक एकर बुइ ल बिदत वो मेलगुरी ठुलडेका बिलको वडेको ठोडेको गा टाटाको सरियो खुशबा वबले खुशीते चोपे मनुटे त बचेया ज्याजुले वसित व छमन नापाइम अंग्रेज ख गुमेस्या बेलायत संसदे भारतीय जाखे भारतीय त नापा खनबले या मार्का ठाउ ख छौपटी वो बेलायत ठट भिंगित न छनु हिन्दुस्तान टोटी मालिटका ठाउ ख नगरपालिका नाय भाजुन थल सरकार जित वो छटा हाक्न ठन्ट उजं वउडो जी खोक्न सलतया असम्भव ठो जिगो छाटा ख जित हट पावे जिमा जित डे ना जापे मनुटे छाटा मुंके मास्टु हो ठुइगो बीरटै मति न सुएट हे प्रभावित या फैमको छौहे वाइड ने दिसे फुक्क बुखपटी फ्रॉड लिक लोले किपाटे या वी बाख प्यावल मनुटे यक्को हे उर्सार जुला इपि जिगो छेन यने या टटसन छाटा लिक बिमार का मुना बिरोड जना हाउ या नगरपालिका अड्डान जित वो छाटा ठन हेट जी फुकाको टेव बिल दासा जी वो छाटा लिट बि मति तया मनुटेस जित इमीको शत्रु पापी टुला इमसन जित टाला थो मनुखला छाटा समेत काला बजार याटेन टुकिन जित टस्केन नुगसाट अले जे लुखाछपा फटे च्याटिका छाटा मिगु दुल निगो बागो मेट्रिक टन बालाको ठाटु दुगु छाटा देश भक्त पासपिस मुसो से मगाओ टुकेना मनुटे टस्कन ट प्याउल जिजुक जुसे इमसन ल्युनिया या जित लाकमा चाहिगु तर इपि ऐ सै संस्कृति तोरी जुपिन जुया ठटिया मको एजा इपिन जिगु छेन नि या टर्न बिल अले पाला छे जिगु छे लुखा नि ग्वारकुला चुना बिल भ्या जुना टटसन नारा लगेना हल जि जिमकला वो मचे त छटटया टे माउले गामे छ्याबिया एजा ठोक टर्न जिता उली माइफुस मजुल गुकेना जि छे ल्युन चंग लुखा ड्वाप्या जि मला नगर परिषद जिता उजम बिलके वो छटा लिट मोबिल राछ जिता एन्सेंट मूवमेंट एक्शन कथा अदालते मुडटे हो ठुकेटा जि भानके अस्वीकारना आ छिपी माइफुको कानुन छन्ते लागिल जीव नगरपालिका वकिल डटुई बुद्धि लफजुइ जुल ठुकी छौ उटबार छुजुल दासा नगरपालिका व जिगो डटुई यक्वे पोकाल बिले ज्याजुया बिल ठुकेना जिगो चिखाको छे मगा उठे छिन्जुल जे वो छटा जिकेटे डेमा रेउ खे डिड ज्याचना एसा निराश पूर्वक ठुज सुज्या छिडे रेउ खे जि मुसु जि मोटी तैके छे फिजे याटा जि सफल जुइ खुलालिपा भटिचा याउँसी चंग बुख होला सरकार मेलगुडी नगरपालिका छाटेट कया प्रतिवेदन पेश याटा उजन बिल छाट व मेमेको मुडाइ त कया सरकार मेलगुडी नगरपालिका या भंगयना नुगु चुनाव घोषणा त जि नगरपालिका नापना तया छ आ छौ टडुङ जायामा छा जिगो छे राष्ट्रिय ट्रस्ट मया हो वन्यन जि छायामा हो जि तया छा रासा पाजो यप ठन्डो वेट गार्याटे हाक्न प्लाउ ठासे यिङ फैमको ठो सरकारी टेउ फुक्यौ ज्याजको जी वो गन्डो अन्य वेट छा मटेको वो मेठान यक्वे चुन्डुङला जि छन् त जिगो छेमागो मुन छन् त बि वो ढुकपंगाटला जिमु कोसन ठो जायक बिमको जि सियोगे छन्के माक्को टेबडो नगरपालिका टेउ छा मागो ठो छगो हिन्दुस्ताने टडुङ छिजी अपूर्व हो अडोटिएजी जि वेट तैके नापो वो सिलमियावो लवै टेउ ठुकी फुकीफो मेको चुनाव ल्यामा छ गुल टेउ फुकीमा जिगो ख उइ मने छल जिपे छौ मुले स मर्जुया छुडी लिप भुखपटी ठोख छापे जुले वो टस्के खुसी जुल
म्यालगुडी नगरपालिका नायन जेही लागे भाजो फ्रेडरिक लोलेको छटनजना उपहार बिल वो नोगो सम्पत्ति त पार्के हिगल नगरपालिका परिसर कोचिटकी कबीर लेन यता हाक्न लोले रोड नाटल तो बाख थनिया कोचल बाख जना डिगले यो सुबाडो